Orofo na pay me da wase. Onyame susu no nyame abasa kese no eno na abroso na agye na amaya ye kese. Ana pay onyame susu ti ase dia na attention TV no di fa kwese ntwe ti ase. Orofo na pay me nchia manofo no metiefo nyina. Ama me chia Ghana man nyina. Me pa chotie. Ami nchia queen so. Sisia me no kase queen wa yase a no fada famwa okoye yi ne na yeso ye bochiri na arafo Ghana fo nyina no e papa Agyinasare ojabi susu no nyame abasa enkata so na sei ene na 14 days no aye my papa Agyinasare eso anu Nogokpo omunima de papa no munimisa o mama ho ofe open ma o me trust wedia aya igbefo ma onfa wachi aya igbefo ma na ebinim de won kwasebe hu aka de forget it because difficulty aya ndisi ni difficulty was you dare not lie in Nogokpo till you dare not lie in Nogokpo because se kufu adopa omra mesi nko Nogokpo onko twatro na chese ayigbefu pom nsabrane Nogokpo fuyi omo pom nsamrane na se memeni nyina se okosi oba pe na onya kase Nogokpo pe sisawadwen esi ere sisawadwen emfa okra nkodi agro Nogokpo enu na nipa ya hwe yie na nani dawo na dwi mu dawo na waya hwe yie se Nogokpo enfa wo body na nkaso ya igbeni Nogokpo pe ompe kokokokokoko ama mawoni nyina popna se papa Agyinasare enwosra papa so kasa ye edi asem kase eba Nogokpo emaya bobna wio asamre man so onabo wo Nogokpo yete ya onu so akoshe de hwakoma ekunu nyame disaster na eba Nogokpo na mehwakwa na kasa obetena dwa FM ni ade agonu na eseke we to no papa Agyinasare is a man of God and he said elect say sa onabu na ye petition etia papa Agyinasare is elect into onu susu na ahye ne hwakoma me catch them Nogokpo for me who me kind e catch them say papa ya mosori etiani me dey catch us of Nogokpo me di no here because it's one of the people which I admire so much and I respect them so much it Nogokpo no be menko ema nkofo bebre e be kind say papa Agyinasare menko papa ko declare fast na ye nua ye friend Abraham Bemoshe ehene chanche ti ko sonsom no so kura be kana bi say Nogokpo man fan charge na Agyinasare tu ka o tu kwan no o tena plane wo so ye force landing na when nyame to me say am pass is alert say akoy onabu na ye petition tia Agyinasare dia ene Nogokpo fo munue mum sorry na mum bochemku na mum ko papa Agyinasare na so enko be say odifo onyame akwa Reverend Bishop Agyinasare ka che onyankopon say o masuru nyedin when ye tia ni akoma toyem no sam pasofo wo man mu Ghana fo asofo wo man mu no ma dia tan kakra ye obi a wansam fata sabe ne sia pro no di papa Agyinasare atem because of he has speak the truth no can truth so igbefo na ba una we social media we di motie bia besiwo no chante no kan orin kantechi no yanyama bia hunnim faso bosumba kroto nyum sobeha na sobeha we nyansa bene Nogokpo hu ne etiti media youth na mo Nogokpo munya demonstration ko kanto hene se Nogokpo nyini se me pancho onko pepani bi nka ho no me pa Agyinasare chawo ye nyankopon no ye mfere ni mtutu fam akoye o do betan do FM and I want to see that the Israel God can save Agyinasare
eh kraji interview na do we sa no kasa de do topongo mo twe na si ye kasa e dese ye kasa sofo ye sofo me kasa me dese sabi we wawo wa sen ho ama na wawo nemo etwase mu sua nyansa bi firi mu se mu mayo yutu nu wom asene ukobo no gbogbo pe obi aso mpa agbeni ba enso the trustworthy aya before ma omo ti omo huni omo fo nkumani mu twitwi fom omo ye adwumade so potom kunum be ye den na krachi papa odwane num saa alafo odwe ho a onti ase alafo ye munyame Uganda fo more respected men of God. You can one of the biggest evangelists, one of the bishops which is sent across the world, or didn't across the world, is Papa Agyinasare. Before somebody he has crossed the borders. No officer so for your excellency for and bow come for any Elijah. When you see eh? Ebinesi no. Nyame kan se akrisofo momfa mo hye nyame mu na bosomsom emfaso bi ani so ba bosa bosomsom enkwasiasom orofo wotia se ya ati osai oso ene rani no nyam enkata papa Agyinasare so na enkata akrisofo nyina so yedi nkonim yedi ko enye de se oboneyefo betena ne boni mawu akrisofo eni se titi Nogokpo enche ye kai papa Agyinasare ho ayi crusade ewo ho ne ya tia sori ne yi musumi ni afikuru mo ne de nyame adua krumo na man sama dwe na fifikoti obi se fifikoti say wangokoto ho angodwane num say you dare not go to Nogokpo and from Nogokpo. Hey Graji, you have disgraced your children. There's one boy yankopon di you what you believe anyway that's your mind already home about share video we na pia so like it for comment bra say Kristo adi nkonim Nogokpo abosom ahwease onyame ka ho bakrao bye bye.